Nini mit ke cepau trek de mitara kari terkai ba Mihmyntdu hajan madan waryong hewa por ka nyau so pau de kawi kari Bolero Camper number ML04D 8952 ya da Dominic Pasi arosan Wyrta na tunong nong jengi dua nu liang la thelbo we mai po heni thau kani ke Bolero Camper tera ga kawi ke Bolero number ML01 7922 na ka chaka den kani ke Bolero to open account do DTO ke East Giant Hills MHM so po kani ke Bolero Hading mo tera ke Bolero DTO, kani ke Bolero Camper tera ke taksi number ML04D 7572, ya da open dab dekar. aros nyaus na Wyrta, hewa da takajor bhako, men so wi po ke taksi, da kit wood cha, juai civil hospital long. Cok kani ke Bolero Camper hading kamu arosan leo kondi mitar tera ke sai kuwi ke kri Briza, number ML04D 8095, ko da penyinya ti diang surok hewa da pera kani ke kri. Hading ini kani ke Bolero Camper sekam arpa arosan mitara perang detera ko saya ke wiwan ke taksi number ML04D 7427 ya da ulakon karya so sans na Wyrta nanong cengi hebar menso werkit no sejua civil hospital na ini ke Bolero Camper detera ko saya ke wi ke taksi number ML04A 0721 penyen harus surong na liang ke pelit de chem giwa ya kani ke Bolero Camper to urmu ait werkit yo wole ya kam Yagi kari wa chatara ada kit police reserve jawai, weda pha yagi tere wa wan mi ki sejawat traffic branch.